omukorogo kutongoza campaign zo kwatara NRM bendera omukaroro ka primary. Justin Kasheija ayebazibwe yagukorera hacaye cyakabingo omu district y'Isingiro. Kabajema obwire bwakine nabakebeza kansa yanyinenda nabakebeza kansa y'abashija nashomesa abana banye by'emukono nashomesa abana n'abahabasaries nazo marwaro natamwe bitanda n'emfarso. Kasheija yaraganisa kutungura obuhereza obw'aba boda boda ariko bahereza za ron z'amagoba make okuhwera eminyeto n'abakazi otireho no kutungura eby'amagara. Sentenche numeraba PDM numeraba sente za youth numeraba sente za bachara President Museveni natondeza kubaje okuruko mu bworo. Omukoro gwahiko habeshongozi abarmu Jose Chameleone, Ray G, Ed Kenzo n'abandi abashemeza bahagize. Omugandi abazire bashabwa kufayo okushagika ebyo bwegese bw'abana babo ebyagambwa imembare bachi aha mukorogo kwaye bikwato ahabeje bakakoba Muslim na Bishop Stuart Demo Primary School. Twire ntubagambira abantu ngo turya hanshonga ishatu okubingo bworo okubingo butamanya okubinga n'indwara ombantu bwene rizoba omukubingo butamanya twagumiza mu ne hururu iyo kure ngo twakwatara hamashomero na munomo n'abana abo kuruga omaka agatine ntase yahigura munonga abo twete mu ruzungu humble families abaryo mashomero bitaga UPE so tuyo mu hurejo niko ntubayamba abazire babo tubakwebasa bingi so set sinkezi nabasa kubane nazireba nke kintu cyarayisaruwe abo kwayikana phone konkitu abazire bitu bakuzibasa kandi yenshonga y'abatura okongera entaske y'amakagabo tiyagigurusya misho mumaze tugabira secondary school zibiri mu Katukuru St Peter's Katukuru twagabira City High School twagabira nirindi ishomero bakweta St Patrick Primary School nayo mu Katukuru secondary school twabahereza textbooks eza new curriculum. Ikiri kintu kirunje munonga kandi twamusima twamwebaza kandi saguza mutumwebaza munonga. Nde Edwin Ram na Aneta Tukunda.